Yes. Hapana. You never know. Akubwiye muri Kigali bya sharing. Yaruguru du sharing. Ikaze biza yaciye gatatu ya Capital Drive. Njye nitwa Wiz ndi kumwe na Soxy the Diva, the only one. The one and only. The one and only. Iyo mwandisha akantu kuri Instagram muri DM ahita yongeraho the one and only. Akusha. Ega biza gutwara igihe. Atari sana. Charles kuri Muyango Claudine. Big move. Yeah, ikomeye cyane. Congratulations to Muyango. Yaguze imodoka nziza cyane ya Mercedes Benz GLC magana 3. Arenza kubitaho plaque yanditse Muyango. You need to tell us who you are. Yes. If you're a baller, be a big baller. Kabisa. I swear this chick is a big baller. Kubera ko nkunda ibintu bya modoka byatumye njya kuri Google kugira ngo ndebe igiciro cy'imodoka urumva. Iri hagati y'amadolari ibihumbi 50 na 49 miliyoni zigeze muri 70 z'amanyarwanda. That's good. A lot of money papa. Arayokorera mwana. She's a very hard working woman. Buri joro kabisa bari busy. Usibye nijoro. None se joboni ntago yari muri Europe. Yeah. Tuzi yarakoreye angahe. Menshi. You got what I mean? She's always hosting everywhere. After nama gig menshi yatari. After my gig menshi, she's an ambassador of a lot of companies. You get what I mean? Yeah. So kuba turi behind the curtains tutazi bibera imbere. So you never know. Umva. Duhagarike kujudging umuntu. Narindi gusoma comments byatari kuri Muyango. In fact no kumuvugaho ngomba kubisabira uburenganzira. Ni nikosa rikomeye cyane kumuvuga nabi. Umukobwa wari we wese uhagarara akibyazamo umusaruro. Wirwanaho Wirwanaho mu buryo bwari bwo bwose. Big up to them. Yeah. Uzi ariko kari aga plaque kizina ryawe. Waruzi yuko bakishyura se? Ase bakishyura ngahe man. I'm not sure akakanya ariko nyeka yuko ubanza gutanga nka miliyoni 5 byibuze ushobora kugutwara umwaka wose. Wenda tuvuge wenda muri Spin and Friends wenda bamuhaye nka miliyoni 1 kugira ngo akore kariya kantu. Utangiye kubara amafaranga y'abandi. Rega tugomba kuvanayo urujijo. Yes kubano. Yes. Urumva kandi nuko nigeze kwirebera kuri Snapchat abantu bavuga ati aba hosti banza babona ibihumbi hagati ya 300 na 500. So kandi hosting ahantu hane. Ubwo urambwe yase miliyoni 5 ntazibona mu kwezi. Man akorera amafaranga menshi. Ashara yafite mwana tujye twemera. Ibintu bavuga ngo ni indaya ni bicisha mwebwe se. Ibintu bavuga ngo waruvuze? We umva. Kubivuze wihuta cyane. Karakachize. Muyango, big up to you. Komeza turi imbere kabisa. And every woman when we shize hariya hejuru akavuga ati I need to work. Urabona nka Jokes ukuntu yaje? Paika. Jokes yamaze kubyara aranje aravuga I need something else. Bekamve mu byo guhostinga byonyine. No, she's even a DJ. Yeah, I know. So ibaze uramwishurira kuba mu host no kuba mu DJ at the same time. You get what I mean? Kandi umuha amafaranga menshi. Ukamuha amafaranga menshi kandi agomba kugaburira umwana. Hanyuma abandi bantu twebwe turanga dushonje tukavuga ngo arigurisha ibiki n'ibiki ajya Dubai nayakura hese. Umva Gloria Boogie from Uganda ariko akomoka hano mu Rwanda yafashe headlines z'ibinyamakuru bikomeye cyane muri Uganda kubera muri weekend yagaragaye yambaye imyenda ya Argentina ariko none mu yindi style idasanzwe. Ewana akabikini katari mbwira ko yayizinze na bya bibono bye and her body ewana yamukwiraga neza cyane. Numva se noneho yafashe izina rya Messi arishyira inyuma kuri ya mabuno ye. Urabibona bya bibono bye byizumuza cyane. Reka simvuga ijambo naringiye kuvuga iki. Yamuteye umwako yo gatsinda. Abantu bari kuvuga yuko ari wowe wamuteye umwako ukomeye cyane. Izina ry'umuntu kukibona cyane ngo bigende bite. Mbere yuko match ya Argentina na Spain iba Gloria Boogie yagiye azenguruka imihanda igiye itandukanye yo muri Uganda. N'izina rya Messi ku kibuno azunguza bya tari papa. Kandi Messi n'umwana w'Imana rwose. Ntabwo akunda ibintu nk'ibyo. Urabizi ko n'umugore wa Messi adafite nyash na nyash. Ibyo ngize ni ibiki? Turn it up Kigali. This is your station.